Touch the lady, see it to one, get his labella Kazuchuani, the ring reading the Kanagera, Lodachuni Kanzangi, next 10 days, this. Next 10 days, energy, do expect, energy, expect, condition, tixari, can answer your positive comes, do negativity, carregarido, precautions, carregarido, guidance, carregarido, and blessings, carregarido, on the color reading, chigi, la share. Ani, the Dukangelodak. Kansan in the time stamp the description al shy so time stamp the description and check out chentire la share ani tandu share chidurani kana so ye love reading that the interest you in the yo ina ani kana ye membership check out chentire la share cancel any time right touch the late all of the so one can get you to next 10 is connected to on the color reading in the next 10 current energy the upcoming energy can do next 10 is energy can do shitty on the color okay then the current energy like around this chick to jawalo this chick confusion to the this chick low emotionally feeling low to feel chimid or something to feeling this down do okay feeling this down confusion low and dora feeling low to feel chimid or betrayed to the and karim by the easy okay current energy on the day to do and the upcoming energy upcoming energy color gain shukchimbu kedi life like gain shukchimbu kedi o the can fulfill the complete completion ra gain shukchimbu kedi dan can gain heavy ra yana can workplace la ingire yana can business to da yana can relationship na la by na mi pinche gain shukchimbu kedi de insi re khari by na can the complete chai do upcoming energy la okay next 10 days upcoming energy la kali complete chart on the do ra can chidu and the Jenikinala next tent is like an thought idea yakpoch lead okay idea yakpudi kinangi chola lead to yana the kinangi relationship chola ingire relationship chola pay positive idea yana relationship chola can single in by nani kinala and the proposal tendeli in okay proposal on the pay simple sangman namda gyung in the proposal and the make an actual on the ingire yana can answer the relationship now already you need is that term into some is which and the business proposal to the business idea to the rachik sawachik idea okay sawach ra takirangi lekai by ne lopcho kari by the knowledge by the skill by the chik sawach idea on the shukchimboji kenan chola suyungidu next 10 days okay and the currently to self-love lots of rakirangi me time so ngam do together the kirangi current energy this low to feel chi the team du kirangi count to positive environment kirangi you pay positive suya yana kirangi mind pay positive shaya yana kirangi so ichi do the queue so ichi do shopping and items and the shopping and rat to longing to moving ya the sigre rat or something on the sigre and the yamakana get at the protocol karika and the digital pay positive financial gain yapochiera on the day sigre okay next 10 is financial can also invest to the shukchimbuchi yoina on the financial gain shukchimbuchu so solara and so pay kuchunya on the kitchen shopping to ched in the sigre self love to the me time to the and can so pay the importance boundaries to swear karila imbaine so lega chesa la imbaine re so business la imbaine re so relationship na lati so che the boundaries to set chia and pay positive mindset kala diara pay yakpo energy pay positive kinachola chungudura and the celebration okay celebration to kinanzo ichi the celebration the leka and the complete chag to kinangi current the kinangi chik karido gain shukchimbu ke leka kali shukchipu chigyabra leka the mental young this heavy to feel chair on the leka chicken kinangi on the project to insire okay the kinangi complete chain the celebration da leka the complete chan the celebration chair and kinangi idea thoughts in the chikyana kinala single in it is a propose and positive mindset in you propose less I think I'm the kinangi celebration chansa the day insire and kinangi nami pugu ra the day ta nami yana pugu the day chansa the day insire okay the celebration you more lead okay yana kinangi birthday party the la visit chair chansa the la visit chair kani bani chik celebration more shukchimbutu ngidu kinangi chedura ani kinangi the next kare blessings kare dura kinangi chedu blessings to kare expectation to the next okay blessings asan katli do whatever you have worked for right kinangi kare tola kali ke ne onde kanla success do ani kinangi the mood this down right you make you to feel chi that this sangma kinangi ra
sorry mood kyu me gyo tini ma duen ani pe positive ra pe kyu feel chia ra tanda kinangi current energy deal full opposite ra kinangi pe mood sangma pe kyu inner child happy ra and kinangi inner child heal chia past ki trauma tinde kari yo ene heal chia pe positive mindset ani pe such a kyu and la trip tinde yin si celebrate chia party tanga celebrate chia such a kyu and la toya ra tinde yin si ani name fame money success tara financial kinangi gain chukchimbu che dinde yin si kali yo gyap tela tibu pe sambutu ya dinde yin si da kinanzo la kari chukchimbu li dula nara chik sawa chik lega sawa chik je nyingpa de zok sawa chik che di kangla pe kyu chaya o de energy chukchimbu li do okay pe positive card and de lama chega shwe dende kinala ra blessings and ra lama thumbo and the blessings ra dende yin si re khaji chil dende chance yan dura so so chik mi thumbo chik ne blessings ra advice and ra on de day tungi du kiran so ichi dura okay ni kina gi next 10 days energy on the day do pay positive kang la digi dura da current energy is down do ani kina gi da khari ne chik kari ne chi khakpo chi la complete che do di ne kina gi che do pe positive cards li dura pe yakpo new beginning journey sao do self love dura ani celebration do ani lama chaga shwe tende ra advisor tende yam to tuge tende do ani kina gi mind pe ki u che do pe positive pe yakpo feel che me pe hang sai ki u che on de tungi dura on de tungi do okay ni kina gi chi do reading na gam si in kina lo go message te pe nging ji mo chi ni rai pe re wa ye na shwe gi ani kina gi chi animal guidance chik ten shao la ya guidance to animal gi kari to chi guidance ti dura animal guidance okay vulture spirit nothing is wasted like today can I get the live la that this betrayal to that this can I get mood kiss you me your load of feel chair the young chicken and the insira than you to swim up troller to so time the meeting you to swim up troller tan so some to that karim by nature yora than yachi that lega the kitchen lega there 2 months do you troller to do something and to chick yora the can I get and the troller to do some ritual only nothing is wasted and lead can I get which troller do you marry in my experience chick chung yora can learning chick chung yora can experience chick chung yori di indi chiman pen to ka du yang can I get the troller to so troller do you marry le kirangi chidura no the guidance lead okay ani da kinala guidance e pinging jimoli so ani kinala resonate che pere wa yu ani kinangi yenu tila kadak channel subscribe la ni namgi shuwa nang shinri ani kinala nyuti che yung There's the lang lo da so ni kinagi che the next 10 days kan ga ti do energy kan ti do ani kinagi energy kan do changes karili do expect ra energy expect and kari che na ti do kari inte rewa sha na ti do kinagi da kari inte changes li do on the color reading yi dang bo kinagi current energy ra okay the sun card da ran current energy sun card li do di do current energy be positive kira hang sang positive tu ra pe yak po kyu deo thang bo chi laura kari ba ne sang ma yak po do chi do dewa do current energy be light do feel chi me kina on de do chi tu dra light feel chi do chi kang tu ya na kira so kyu de try chi yu sar ra se ba kyu sha ya kang tu kyu sha try chi yu gire challenges in the life la yo ai ne ta du de ni kang tu se ba kyu sha try chi yu sar ya na ngoni gi something no pe se ba kyu yu gire da so karim ba ni kang ta pe positive card tu do ke kira ngi chi do han the upcoming energy kira ngi chi do okay the upcoming energy pe positive to kira so self love shuk chimbura me time self love la to da ni so ikali ke go tibu yak putu ya to da ya na kira ngi kalaure so ngem du se apoge pe kang tu mindset pe positive sha chi me positive mindset sha ya on de tingi dura ni kira so gi kalaure so ichi do ya this boundaries to set che to da ra ni du su mang che da negativity ngem du su ke wal da self so ngem du su ke na ya ga du sam chi pu de na ya ga du sam ya do chi me mindset on de do upcoming energy on de do chi li dura kina gi chi dura negativity gossip den determine de nyam do tse ke wale da ra mindset tu cha re ke ring chi den nyam do tse ke wal ta ngara nyam do tse ke ngara positive mindset ngara nyam do tse ke de to lo to the makeup to che to the shopping to che to the so nyam do she so pending ye to da ra ho den de energy pe positive energy kiran chlo through yung do la share and next end is can I get a curry feel change okay and can I get up the planning in the mind la pay planning mang posudura ini di can I get chidura planning pay mang posudu ini can I get planning the young can I get a apply chi mindu planning the can planning the so ni
tingala lega chimindu yana kina gira planning di danda nekap chikina la kari planning yakpo ndi yo ane shimba la phatsu ma she la di guidance ya insi gira okay khaje chikchi do yang kina zo chikje oni je sum je sam ani shimba la mangpu phatsu nga di chi mangpu shen thama de lega ge ma dubi chimi on de jungsi gira di kina planning kari yo ane ani damboni so planning dicks damboni tadik de se shimba la phatsu sheta malap la ja kina gi Tibetan energy gora mindset so ngem du mangpu ki dura di indu shimba la pe la go edit ke tongi mindu ta chikchena so planning di tamboni tadik de la chimi hon de du chili du kina chi dura mindset tamboni mindset tadik de go re la chimi tadik de go chili du da di khari chi du tadik in tis dia na confirmation du ti self love pe shuk chimbo kenan zora the empress ke energy leader self love to the mindset positive shuk chimbo shay so ora sangma change che me so you vibe sangma change me de zo damla lewa da wa kyu vibe bet kha do kyu dam lewa da simba kyu chag du la me anzo vibe pe positive so kang to mindset positive sha simba sangma sha kyu sha na ka di feel chiri misu imba ine kyu dam lewa da ra pe positive to rang shi feel che tu da la mi la de feeling rang yang pe mi negative chuk chimbo mindset duk cha ke ding pe low do ente to mindset ke ding ye negativity shuk chimbo ke ding tamna do da tis chik tamna sheda ding ma do to turning straight vibe par duk cha chi du la shi me on kena gi vibe pe positive okay very very positive ka jilan de kena gi self type me time self love ra so la tsewa che so la importance tiara on di kena gi shuk chimbo di chi du ra next energy entity lead rakinage ti indu ta kirangi aura ko pe positive chachime misang mai kirangi pe positivity di feel che tu ya vibe pe sang mi den su ina ma kiran pe vibe ya pudu pe sang ma du le won de ge energy kiran chola su yung do okay very nice hang sang ya pudu ra azu mi lai di feel shuk chelu ma shi feel ta che tu da azu pa su mi gi vibe ra khada timi diniam ta tis dewa da kare uksalingi do chik tingi matwe do andi chag do la to dan di nyam do dusuke tam di mi nyam dusuke tam mi la do ko po mo kare men ta dusuke de pe positive feel chi do kinandam la dewa da pe positive feel chi do and khaji ni re phaju mi pe positive vibe ra pe mindset pe sang ma positivity shuk chimbo yu gossip dang de negative chi yora de sang ma yam thak rimbu de chi me ani o de chingi de zo vibe ko pe positive meditation this chingi de zo ta thandu de ve like positive mindset ra nani pe positive cha do ni lamsang mi tin zo thak rimbu ni ko na kiran thong wa da pe gali do da and keja shingi to tamla dingi to andra tamla de ne kiran yam de ne keja shera pe kyu jung so lulu to cha so simba and to pacho dila ora vibe shuk chimbo te to ge jo mo di energy okay da ni di repeat chin kiran shugyu ka jila kiran la di kat ni da bali dura self love tang ani positivity da mindset pe sang ma nyane o di energy pe shuk chimbo kiran cholo yungidu ani di yungwa na kiran la o de kiran so da kyu chung e ra shiba yi yun gi ne de feel che tu ya ra on de vibe sang ma okay very positive vibe lera on the lidu kiran sanira or positive change me on the and it balance okay next continue kiran gi chido dentist kina expect condition chido okay very positive card tai got nangi positivity yese me sam kiran la lead okay ta kari lead la na balance life ta kiran gi relationship tang career dang mindset mental health physical health changmal pe balance switch me pe balancing ode pe positive balance hang sang positivity in mindset in pe positive in kina ge third eye chakra la ira on the activate shimbo chai chance to la kajana self the susungim do ge this meditation change chidu third eye chakra din zo pe tara shine che vibe very positively makina la card confirmation shimbo ligidu the positive vibe di shimbo kina chola su yung do okay 항상 positivity to next is la on the next is the next is la ne da kinan zura next la duni kinan zuda kali positivity shock shuk chimbu su do okay da kinan life ko pe positive chaya on the chance to ngidura andi jen kinan gi chidu kare ligi do okay ani the financial gala kinan gi dichi reflect chia okay on the tungi do financial chola le do kinan gi dichi samlo tang ya the financial de kandi do chi che we na ra ani financial gain ta financial saving la yang na financial yaposoya financial freedom che yang na danda badong ye saving che kali khego di anda khandi do chik page dang go na khandi do che go na sa financial quality samlo tang gyo o de energy li do ke
아니 디제니 그냥 relationship chola this confusion to this doing it okay relationship chola 그냥 negative candido positive candido 그냥 this that situation ara hon de do doing it 아니 가지나 그냥 mindset pe positivity kan la lead to 되니 그냥 negative things so this 틱탁 ring 부스요 ora다 소소라 hon de 인기ring symbol ara 가지나 그냥 relationship option 망보 도직체 아니 de la this confusion doing it okay 그냥 this confusion 딱 간디야가 나 간두가 나 카리나 confusion 말다 reflecting in a relationship ra ta khandi yapudu positivity du nge nyar go du khandi du ga du negativity du nge lu go du ra tyung go du on de du ra kenang gi da pe se chu chi okay se chu shuk chimbu chi se chu la analyze shuk chimbu chi ra khandi ya du khandi du ga du khandi tyung go du khandi nyar go du khandi ngi chi du yapudu khandi du o de ra da kenang gi pe yin chi che okay o de energy shuk chimbu li du kenang chola ra andi jene animal spirit ki guidance kare thi du ra kenang animal spirit. Give me some beautiful guidance. I'm a spirits. Okay, dagarang de set healthy boundaries. Can la dirang lidu da. Can la advice kona kare lidu set healthy boundaries. Ra. Tonsa I'm a spirits boundaries sues can I get a relationship na la by the lega chesa in by the can I call in the boundaries su go chera so so chidunye that the boundaries nyach boundaries tams re the cross ma chi la chwa dile has chena nga da accept chi mi la chi so la gaji na kira self love energy shuk chimbo lidu self love chi mi chi la mi shimba ge wong tu cha le chi dominant tu tenga li yo na ani kurgi mara da so la den self respect shuk chimbo yo re ki shimba ge so la chi nemga li yo na kurgi mes kaji na self respect shuk chimbo chidan self respect bound shuk chimbo sha wa na shimba ye ande che ka por sam gi du ya onde ine da kina la guidance kar li du set healthy boundaries healthy boundaries su lech me okay on the lead the kirangi chidu guidance okay and kina go message the pinging jimachi ne rayo pire wayo next end is pay positive energy to da continue mutu ne de to na an jakpo orira ani kina la message the rayo pire wayo ani ngen kira ge ngen dum de la kadak channel la subscribe la namgyun nangshin ani on the rani ani kala orsin ba okay ni yurdu che yong touch the later lot so ni kina gi to next stage is kandi tidu kina ge energy ra kandi do tidu kare changes lidu kare expect chena tidu on to rewa do kare chan tidu ani kare changes lidu on the kolara kina ge energy la kare transformation changes to kare lidu on the kolara ani dambo kina ge current energy okay current energy kina ge victories feel chi ge tingi dura kina ge kare do ji tak chu ne on the kolara sorry karido ji tak chuene 어디 갈라 kerangi pay positive result 통교 onde 로 시퉁이더라 아니 kerangi yana recently in the shopping in the luxury item the yana mota and khangba and bakpa and ta chigora da mobile phone and expensive thing expensive chala chingyo atende easy okay and can pay go you feel share den de insire ta kandra on den de rochi tong do ya kaji ji ji do sa ja khang ba den de insire gi ra chembo den de insire yana na la chiga luxury item do insire yana kira gira ta mobile phone to tablet to chigora da expensive tv to karim by the chigo on the recently can I go on the chig purchase chain can pay you feel che chimenga the purchase chain ala de ye la chime on the do chigira yapo chi sha la to da on the pay go proud ingire yana can I live la decision chimpo chili no on the gala can I proud feel chera the see okay proud moment and this in can get the energy up tanda energy do upcoming energy la can get ta so you passion the gala follow che so passion you nge live la passion ta di la me on de la follow che on de shuk chimbo tengi dra nge live ki passion di nga di passion this is follow ji singing dancing ta din zo ra ni art in tia ta so passion kariyo ya na so me de tia ya da khari bai ne so passion chi yora da de on de tola da di nya passion de sha nga di chola du so la chia kache the fashion de la passion you get raso of fashion fashionable to chia de easy okay de kari ben so passion di so okay da di nya passion resha nya passion di resha nge ko you le ka di resha di ndunga dingam kache an deblo ya de la interest you ra on de da kari ben so ra kache ya vlogging and so really kala videos and so ra de kari ben chik so passion ra
소소이 가리 치엘라 두바요 온디 두바디 소소이 슈크침보 importance tia next day this okay 온데 importance tia energy 온데 리두 아니 키나기 단다바도 칼리 가리 캬요네다 온디기 딱 키나기 칼리 디 피지피지 키나기 디부페 다 통차다 키나기 칼리 캬 안텔라 바비 키나기다 키나기 result 양 가로가로 통다 키나기다 디스치 ta tanda pado kari chola kali ge odin da importance this symbol attach me for example tanda pado kirang ge career chola pe do so shuk chimbu tang do so shuk chimbu career chola kirang ge tang yo ana da kirang ge this and feel share tanga career chola os do so shuk chimbu tang da family time ra da family ge chi do this shuk chimbu tang gi le do da ra yana yang so so da tanda pado da health da tendela do no shuk chimbu ti gi me wa ina tanga health chola do no shuk chimbu ti gi le do da ta so so i tanda pado khachi ne da on di next ra tati shimba chikla important shuk chimbo tigi yin la ro chira so so yeda tanda pado chikla importance ti digin ta next ta shimba chikla tila yin je importance ti ste udu la shira for example pu ni yo na pu da chunga de importance shuk chimbo ti yin da nga che de importance ti stigi da yin je pachu de pu le do not shoot chimbo do le do the che de la imba na chuan wo do da me da for example tang yo de chine so chara ya okay so ida chikla important shoot chimbo ti yon da next imba de la importance ti ya now de le do chi tu ngi kina zo khachi ching ya travel share trip de travel de in sire overseas okay tharin bu de international travel share de gi chi do ya kina zo visa da de gi chi do gudi go de tu ngi dura okay gudi guru kina zora shugu dindi approval tang visa la neti approval result ra lo tu imba na result dindi la gudi ara o dindi shugu chila gudi o dindi tungi du kina zo ichi dura dindi gudi ngi zo ichi dura positive result do kina zo ichi dura okay they kashi ching be the next end is going to feel chi dula na le ka kale gyap tanga tis chi tired chag du tanga tis thang chi du tanga tis chi rest chi tanga so tis chi mental peace physical relax chi la chi me tis chi trip to linking a lulu ti tanga tis kale os khai tanga tanda ba to kale khai la chi me kashi relationship ne tis chi break lingi kashi yang career chon tis break lingi ka ni ba ne so ka chola shuk chimbu du zo tangi energy shuk chimbu ti thang chi기도 다원디네 네캅 찍듯이 break to 링기 소소소 이치도 두수 띵기 디스큐 당기 레로 네 에너지 리드라 안디지네 가 에너지 리드 오케이 peaceful 시데 키랑 시도 더 심라 베 시데라 심 시데 샤야 온디 슈크침 다 키랑 좀 망체지게 에너지 슈크침부 커리어 촐라 리기도 오케이 커리어 촐라 에칼리게 요 소소 패션 요 레가 듀바 요 디강라 아니 칼레게 karoli sagyo dandu diwele kyam dandu shukchimbu kali kyam tangchi ani kena zora this relax chigyo tungido okay next trend is kali kyapta tamadila this relax ra chigyo mental this chishide peace shaya physically ne this lulu tiara this chig relax chego du danga until leka to mangta so samedo dende inside okay dende energy lidu this in relationship chola kena zora fulfillment lidura relationship chola hangsa fulfillment leader relationship la pe yak podu diksha satisfaction tanda khare yo adila ra pe yak podu positive du diksha ra gratitude grateful feel chara so shukchimbo okay dangala den relationship connection yak monde du supportive du ra pe yak podu nge relationship connection sama pe yak podu lan so pe satisfaction feel chya den ge energy lead kiran chola okay 아니 이디제네 카시라 부구 등이 되서라 소소로 부구 중요해 되는데 되어요 되서라 다 fertility 에너지 양 등기도 아니 창사 된데 라키랑이 창사 된데 라 visit 해 라키랑이 창사 키랑이 빙기야기 창사 남미 조보 조모인데 다가 this visit 해 된데 슈크심부 등기도 아니 키랑이 passion 라 passionately follows your financial gain 슈크심부 지야 야나 키랑이 financial invest chen din ma ra kiran la return yak pura ya de easy okay financially this planning yak pu chigyo on de 등기도 kiran financially yak pu yo ra ani planning chigyo yak pu chagyo de 등기도 okay de ge energy ligido kiran cholara 아니 심바 페큐 시데 르르님 충충 down to earth laura o dende dora positivity and mature level o dende tungidu ani kina gichidu next end is and dora shanti jin kina animal spirit ki guidance karli dura pick spirit le use your mind wisely kina gi mind pe sab chine pe yakpo chine be je tang lai chime kina gi mental pe kina mind pe means the sang changbo yore sangma yore ne
bejo yakpo chini yakpo chola yaga chola tang la chime o de de rochi guidance li du da dikira ge chi du da khari khari kawa chola re du ra yana career chola ingire kaje chi relationship kaje chu chi du yang so so health kan la ra da ti mind ti chi dang boni planning yakpo chi yakpo digya cho main mindset no de de ke shi du ra di chene kina ge le ga di kari chewa ine dang bod mind ti yakpo bejo tang la de li du okay. Okay, ni kira ngichidu next day deski reading da gamsi ani kira la go message li pengin chimoshi ra pire wa yun la shwai ni kira ngi ndung disipa ka uchung so ni nam gyun shin ndung tela katak channel subscribe ra ani ngi du che yung Tastele yulo to so ni kira ngi chidura next time this energy kandi do chiti do ra kira ngi kare expectation na tigi do kare changes li do kare transformation changes ra energy kana kare to current energy da ani upcoming energy sangma chik chigi ra ani ti do dang bo kira ngi current energy ri da current energy kira juggling ra kira ngi balance yala try chiyo this balance tugiyo to thongi do kari chola balance tugiyo la na relationship chola in siri yana kira ngi career chola in siri yana financial kana in siri okay Kanta this balance yama tugyo balance this madiwa the mixing financial kana this balance this tugyo do yama madiwa do trip do chimbo chi link some ani trip dile lendu yang balance igams to do ta ya balance tak pa di mi do some to da de in okay ta ka ji chi do relationship chola in relationship nala this pa to handle ya po chi ma to ya do da de in okay current energy on de do shi tu do ra kirangi Ani upcoming energy kiran la rakari lidula na guidance advice tingi mi chimbo chira kiran gida na kari tola kan yiti gidu on tola kiran la lamdun chingi mi chi tugia on de ge energy ligido ke lamdun chingi energy yana kiran la lama sampu tugia de ra chu dang de kan la lamdun chingi sire yana kiran ge advisor ra kiran kari tola kan yiti gidu on tola lamdun chingi ra kiran ge relationship chola kan yiti gidu na ya kiran ge code tang de la dre yin sire okay yana relationship ge specialist de do therapy de le yi sigre yana kina ge career chog gi na business ta de ye discussion ra da so business ke advice de le yi sigre yana lop tu imba na lop chong ta de ka la handle che tu me wa na ni handle che tu che do yan ge la tsa ne ra so gi da lam de do shi na ro che la ne on de shi de yin sigre okay 아니 kiranzo chik sawa chi gochu ya tende ra tende energy shuk chimboli du kiranzo la sawa chi gochu ya okay business sawa to in sire yana lega sawa chi tanda bado lega khari chi digi na side by side yang tende chi bachik chi gi ani idea to chi ra kirange sawa to chi gochu ya tende energy shuk chimbo tingi du ani kirange ta sawa an tanda bado kali ge gyo dile tibu ya potyo ani diga na tandu sawa chi ra ani kirange sawa di khaji chi chi do ya relationship chola disappointment shuk chimbo tingi du ra kirange a the diba makaya to da chikira diba masimia to da de o de do shitungi dura relationship chola ani relationship chola de chungi o ina kirangi chi yang ko ni ko kap sambora ko ni relationship ti da kirangi da break up to cha to da chiktarin bu to cha kha to cha to da de chung an kirangi u me to cha yo ina ko ni yapo relationship ti yapo reunite to da ko ni yapo suye gi ko kap chikira na ko ni ligi du la chimi o de ki shi du ani kirangi sorry ani kirangi wonde do yana kirangi relationship la ta yana kiran single imba ne kirangi chido yang ra de offer in the relationship ya pochi ra so la life partner de ge offer la ne ta kiran la koni chambu so ya do da meeting am chambu cha do da wonde de ra the universe ki kiran la chik tangido ke energy chi wonde do ra ani kirangi da chitane da love life la kiran so na relationship na la rasa sang na la pa su nyok ta do da tu pa do da ma de wa do da chi kare ka nye do kare do chi chung gyo ai ne ra pa su blame do chi do da chi tu jing nyok ta do kare chung gyo na ale o de tu kan kha ga do cha gi this chi tu de gyo ai na ni kra zo da ya pu su tu ge gi da tu de ra da me wa da ra di ga solution de ding do okay 가진 툭 되기도 레시메 아니 가진 툭 되기도 카리티미도 아니 바로라 라이드메 모모데도 치 relationship 정 아니 바로라 카리티미도 financial 게티미도 야나 physical health 라 health 최대 야보면은 야세 바키 우요 마리니가 this took there to da ya financial yakpume yan this financial get tension dan de ne took there to da 양 니가 야나 소소소 이거 다 내리기 제대로 니가 이거 하이도 첸 파조 accept 제마도 소소소 이거 디 칼라오레 노트디 accept 제마도 원 파조
blame do say de chime on de easy okay tende kari by ne da kiran so ta solution ni thama de la ngi do okay ngi de kiran la yana lam dun chingi de on de ingi relationship ki ra advisor tende ingi okay da kiran so ngi kari ti mi do point out che sha jo ngi ga ine kajin 노르기 kajin tu do kari ti mi do tingi ga ha ma go ne tu de chime on de chungyo ai na ni kiran so la point out che chime okay kingi ga chiti ti mi do kiran ngi di ingi la point out chingi on de tuksi re ani kiran so ko ni ra relationship ya bo su ya da garan kiran so ni mutu ni da garan relationship ya bo da garan mutu ni jogo samye de zo ichi do ra da ko ni ya bo su tu ya go on de tungi do ra kiran so gi energy di relationship chola shuk sim chim bo tungi do ya na financial ga la de in si ro okay financial kiran gi handle ya bo chi ma tu ya to na ra ani khari thi me na sam de na de la kiran la advisor ra ya financial condition handle che go re la chme finance ke advisor and ra ani on de ne so ni kiran financial broke to da feel chi go ani financial pe ya po su tu ya chime ka china advice pe ya pra andi je ni kiran ko ne financial pe ya po su tu ya de energy in si ro okay this so chara ya kiran da kari to la balance je la kali thi du on de kan advice li du ani on de gi chine kiran on de advice dilin an kiran pe ya po su tu do life okay new beginning new journey di dirang le shikina gi kari ti mi do de gala la re okay ani kira ta ta da to gain do ta pe burden to shuk chimo feel chi do ra tanga di machina pesa gre ngala lega tende chi machina pesa gre nga relationship nal tende chi handle chi ma do na pesa gre la do ta chi burden shuk chimo ki gyo anda o di burden di complete chag do ke complete so ya da kira gi responsible to burden and shuk chimo ki ma go che kira gi lam ga pe yak po sang ma cha do chi me on tende gi energy li do ke kira chola chu anti chini kina get chidda guidance kari lidura yeah ti dagara lis vulture spirit nothing is wasted en kina la dagara lidu kari lidula na kina gi danda bado ata nge kari danda bado shiuchi lopchong changi laito danga danda bado lega tende kale kya skill tende chan thama de bechen chungma so sangma thola do so du so sangma thola re chila nga relationship nal tu se tende ta thama de lan nyam don ting ma so du ma so da sangma thola re du samay shimi da so kina la ondi kari kala feel lidura so yana health kala kale ye ke in the mix it into positive and shoot you ma so samay do da de da khari ko la imba ne nothing is wasted ke kuch wasted chayo mare simdi machi di chima kina la dusu chigla kina la da khari tola kali ke ondi kali ke go diga chitibu di tungi resra dusu chigla kina la beju chungi resti indi nothing is wasted chayo mare simdi machi la dira guidance ondi ligi do ke animal spirit ki guidance ondi ke ligi du okay ni kina ichi do reading the amstain kina lo go message ligi benging chimuchi ni rayo pirewa yu ani kina gira energy on the door so la rat and do chungudu nikina gira so la resonate shuk chimbu che pere wa yela shwe nikina gi nyendum tela katak channel la subscribe la ani ngidu che yung touch the later lo so nikina gi the next time disconnect and energy kan do chi do kare changes le do kare transformation do the changes to dan kare chikra normal ti do kare chik unexpected to chaga to changma ra kirang energy changma doing and the current energy okay current energy kiran zora pe gathering to pama pinching am to get some give tanya to the in Syria so ning yo to manyam to give tanya the in Syria chansa then la visit chia chansa celebration the birthday party the in Syria ta kang tra zum shuk chim butung do okay energy la zum shuk chim butung financial gain ra kina la financial ra pisha shuk pin shuk chim prosperity the shuk chim butung yana kina ngina me pinchi pama bingya na la yana kina gi mala kira gi partner na la wonde dira yakpo chi jong financial gain shuk chimbu chungwa de de dungi do ke de de insire financial to shuk chimbu involved dungi dran kira gi ana khang pasa ja de insire ngye pingya ngye ni so la inter raya do chime pingya ngye ni so la khang ba sa cha de ra ani di so to son ti stop rapti che de pisha ti sta ya de insire okay da yan kira energy ka chi la wonde de dungi do ni gathering to shuk chimbu dungi do okay gathering on the energy shifting okay financial gathering on the thing and upcoming energy like la kare ligidula okay strength lots of patience kinara sugum shukchim kinala ti sugum gikanye ti dunga lung chup to che kyu megyo to lung do parde kyu megyo to cha to ro na anira on the chagi do samgyo an da kinala next energy be positive sugum ligido okay suba shukchim kum to ya simla shidera sim saga sigi do cha de do kyu megyo to chagi do samgyo an simla shide
lulu sugum patience ta kharela nera PQ ani strong kelanti chi so weak to feel chi do samgyo anara simba mind weak to body weak to it feel chi do samgyo ana tila pa yang strong ra feel chi mind mental is strong physical is strong on the nege energy li do kelan chola su yo ke ta the energy di kenan la ya la yang kenan chi the action ruling you get kari ba nera on the kenan chola su energy on the day do chi ra pe positive energy li do ke 창사 된게 숙주부터 그러나라 environment pe positive to ge positive energy kiran chula chu yung do andi jene kiran ki kare expectation ji do ke financial shukchim butung gi kiran zora mangche ji ki chedu den den sar kiran ki kale capital pe ti bu aputung ya ra kiran ki skill de pe aputung sura kiran ki financial de zora kiran ki invest pe apuche endi gi pe positive result le den de in sire yana kiran ki business den de financial pe shukchim bu gain chi ra le ka chesani kiran la increment ora pe shukchim bu gain chi de yana phama pin che gi ngene kiran la ta so so gi ta sa na la in bai ne re ra ta so so partner the ngene so so la pe gain shukchim bu ta so so partner la financially apu chungwa na so so e ka ra on to ra kiran la on de do che energy tu ngi do ke yana kiran rang ki kale capital pa pe financial pe gain shukchim bu che de in sire ra and the jene kiran the planning chi do the next end is like kiran gira planning shukchim bu tungi do ke future planning ra chik jene kiran overseas travel che de planning tungi sugu gire yana kiran zo trip travel de planning chi gu gire yana future like kiran business kari chi gi le do da leka kari chi gi le do da ra on de planning kan tra kiran gira future planning shukchim bu chi gyo tungi do ke planning energy shukchim bu li do planning chi gyo ra on de energy li do ndi jene kiran life la pe balance li do ra kiran gi sim la shide li do and life la pe balance ra kiran gi lots of balance in your life ra kiran gi relationship tang career kiran gi health tang mental health physical health sang la pe balancing balance shukchim bu ki li do ra kiran gi communication keja ine pe kiran gi point to point keja she on de tungi do ra next 10 days ki energy la khandi la kira tip keja time de shing mi do ke keja point to point tok she ni she kam she do kam she min du chama pe handle yak pu che me kiran gi on de gracefully handle che la ira pe cg nyam zenyam la ira on de shukchim bu tungi do ke energy and secret in the knowledge sawa in the discover share in the chance to okay kana secret in the hango in the ingire and mental peace kana zo le ne kang to mental peace ra shiri simpe shiri kyu share try chi ra kana gi simba kang to pe kyu kana share try chi do physically in relax che try chi do okay kana gi hard work che financially apo do cha ni kana gi ta future kar chi ne planning yang chi gi do nyam the physical this relax ra ni kyu ku ya ra sena ni tanda ba ni la me la to ni apu ko mu du samge anta next tikina la energy kare li du la ni kyu khuyara mentally pe shidi shaira supo ne pe kyu shaira on de do chitungi dura kina zo la relaxing okay relax ke energy li du lan shera ani animal spirit guidance ki kina la guide garke li du la next 10 days ki chedu. Okay, cat spirit leader, cat spirit ke claim your independence. Okay, can I independence claim chele dili okay. Can I independent re kira su chila guru goya se goya chikala ore. Can I ge into ke che goya yo maris can I independent re can I kira ra su chila depend chi mare le dili okay. 미친 알아 인지 미치 심발라 디펜치 되고 말이 키나키나기 강방 랑 투기를 키나키나기 칼레기야 투리 레디 키나라 직전에 디키나기 future planning 치다 future planning 라 키나 왜다가 planning the chi ne nga kande step lengo ina sam shigyo ai na kina gi claim your independence kina independent re kina future planning che kari che tu ba ne onde che na ti race kina ra su chigla and it would up ne depend che de ko mare live la life me onde kina ye sama handle che tu re life me onde guidance lead okay kina na guidance penging jimole so ni kina gi che do reading the amsresha ni kina na ko message de penging jimo chini ra yo pere wayo kina la reading the resonate che pere wayo la shwe ni kina gi ngin dum de la kadak che na subscribe nam yun nang shin ra onde ni shwe ni kina la yenu disi baka ojung song nyu de che yong dash tele dullo to so ni kina gi che next 10 days la kina gi energy gandi do shiti do kare changes to kare ga li do kina gi che do onde do sama check chi gira energy gandi do shiti do ra kina gi che do okay ani okay kina gi current energy pay positive the upcoming energy. Okay, the kina current energy the upcoming energy la gandi do shitungi do lan kina self love shikchim buchi gyo ra ni kina da kari takchune kali taking action ra kina action lingi dura kina so
nyamdu dusuki samlo mangbu tang samlo pe mangbu tang ne ani kirangi dikala action lingi otingi upcoming energy le kirangi action lingi do ke kirang slowly but steadily kirangi action khali gali kirangi planning khari yo sangmala action liya wondin do she energy ligi do ke kirangi chido kirangi chido mixe gi kirangi da future planning shuk chimbu chi gyo otingi do upcoming energy le kirangi future langi nga khandi chena ala yapu chung sare future next 10 days next 12 years later no next 10 days next 10 years next 12 years rather than lomang bui chini nga khari ngara khari chaktu du nga ngara khandi do opposition ga la thongdu du la chime on the future gi planning shuk chimbo okay e planning shuk chimbo chi gyo tingi dura future la nga khane ga ri cha nga gam successful chaktu du la chime on the do chi ra future gi ko la planning shuk chimbo je future la sam shuk chimbo tangyo tingi dura an kirang gi step ti tandan lingi dura step kali lingi do chima nga yapojik chachi do dandan nga kachi go du la chime on de do shitingi dura kirang la idea yapojik next day kirang la pe idea yapojik ra 통기도 kirang idea pe yakpo korea chira samlo pe yakpo korea and this samlo digi chene kirang la shu kala ore pendo shuk chimbo chungya on de do shitingi dura yana kirang la the idea dira kirang gi ta single in by na kirang la life partner tende chungya on digi kirang la pe positive thoughts kene le kirang chola ra samlo pe positive mindset kene kirang chola chu yong ya relationship gi tende ko ka be ngi ro okay relationship gi tende 아니 오늘은 인기를 오케이 데트 가든 키랑기 단타 봐도 직 가리도 직 키랑기 미스나라 직 도디에 내라다 오디 상마 complete 오케이 complete 소야 아니 키랑기 사와치 미스 사와치 고추에 되는 등이더라 하나 키랑기 데 사와디 relationship chola inside relationship 닝바디 toxic to the matia to the 직 상하스니 가리도 요 아니 되게 상마 소타 안 사와 고추에다 relationship 라도 키랑기 friendship 샤네 디그리 love life relationship 샤네 디그리 marriage life 샤네 디그리 가리 바이 직 키랑기 toxic do 약부 민도 직 누가 지 중티기도 다 티기 민도 삼대 쳐라 오디 조드 오케이 야나 relationship 배 아포 저거야 수пол라 나차 칸이 텐데 중 마디와도 중대죠 repeated 칸라 중대 오디다 complete 키랑게 life 나니 누가 지 complete 차도겨 조도겨 사와치라 미스 사와치 고수겨 오디 에너지 숙진불리기도 키랑이 지도라 tene tungi do andi jene kirangi chudo okay de the tower movement ra kirala onne hangsa changes chuk chimbuli do major khatli do kirala changes khala li do rate to goni change chuk chimbu chili do ran kirangi di change the sudden change shock to ra kira ini kirala ya duga and race samgi mindu ya kirangi chik jego sam chema do ne khar de la de chik yung mindu da something the universe ki kora kirala ra power gi push change me da yu da che da go chuk la shime lega doing by the kind of relationship the which for example your relationship toxic to you change kinda relationship de ma dengo some de ma ton을 하디고 another kinda universe ke push to okay that da 같이 다 영향으로 민두래도 다라 다디 양 kinda career chola era career la pe kangi shukchim butiyo ainere kinda health chola insire okay health chola ine kinda kangi shukchim buti ine kinda 직방고에 소소라 뉴지 릭방고에 주라 kinda 마방 빵마 톤에 de and toxic to and consume shukchim butiyo ana ta kinala life ki konas push te nira kinangi change majirangji du chira kinangi chidu better change like that better change lido okay change yu shuk chimbu lido kinangi chidu wonde lido chi energy tungi dura kinangi chidu change su shuk chimbu du kinangi ta so knowledge tanda bado knowledge ka suichi kinangi learn chi di sangmada peju tangyara practical kan la khele ya tu su li sha la dira kinana wonde shuk chimbu tungi du an kinangi chidu animal spirit ki guidance karidura animals with cow spirit the miracles are endless okay miracles chungire okay danda di kinala di shocking do chi jungere shiraine di do and ke marta kinala miracles chungyo okay ta di machirang chir di chana pe apo chagre ne di tambo step di liya she de me nga business project jego sam khar de chik jego la de ta che da gyu la kye danda currently khar de sa di ne gora de go to ge chwa bet nang ma so na pye chwa gyulane tamandorang do chasa suggestion badila ra on de do ra kenala de do chi jungsire changes shukchimbu chili sire okay and the kari changes rela miracles okay kinang chi no miracles tangboda pisas tanga de do chas layer tara chema ta de o di chawa de pe apo chungsha da ngaran su dan da live la sam da ngoma chunggu chiura ti dusu chi la da mo pisas nga de do chungso same dan da samlo tang du ngan zo khande feel chi de okay da o di
맞추나 당아 탄다 디사제들 레토야 거럼 민두 라치메 온데도 어디 내가 딜라 누가 도 feel 제소 마시탄다 삼로 단도 배 positive 리다 야포 충도 아사메시메 온데도 원케나나 단다 온데 내가 디 any moment at least serious change in the career chola in health career relationship financial career but change chuk chimbashili siri chema kenangi only pay up feel chia okay miracle to feel chia on the right complete chia yo kenangi life ni chik zo to yo complete chia yo changes chuk chimbu transformation ra na on the chuk chimbu chi tongi don kenangi knowledge ra wisdom kirangi wisdom yugyodun zo bejo tan ya okay on the roshili do kirala reading the pay up resonate chi pere wa yela shuen kirangi message te pe ning chi mo shin link yo chin link pere wa yela shuen yen kirangi ngen dong de siba go chung so an nam kyun shin kirangi ngen dong de la kadak channel la subscribe ra ni nyoto chi yong Tishli talo to soni kirangi chi the extend this energy kandi do chi do kare expectation ti do kare changes to lead do kare transformation do kare gare do ra sangma detailed reading chi detailed la ne extend this kira short reading ra ani di kirangi da bo current energy la celebration mode dura kirangi pe energy positive celebration kirangi chi restriction ra da patu chi kali kare kya ne odi ki bu ya pu thun ani da chi restricted kirangi chi kera saja chi ne pe khar de ne ma thun le ya thende in si ro ke energy the so hostel de wa de consent da ma thun de chi freedom do chi feel chi on do da kiran so lega chi sani bai ne ra so ida the so trip to len chi celebration holidays to len ani pe freedom do feel chi ra on to in si ro ke da khari bai ne kan da on de ne ingire yana so ita changsa de ra celebration da khari be mental mindset ne ra mindset strict chi ma thun ne pe freedom cha ya de in si ren celebration changsa ra engagement de party ra so birthday party de by the celebration nami pinjeng yam som ki ta thinde in si okay celebration mod shuk chim puting dura and the la upcoming energy la pe positivity mindset very positive ra kila positivity shuk chim puta self love che and fertility shuk chim puting dura gena zo yam pugu ten tungi de zo che fertility ke energy shuk chim boli dura di mantila ni kena ge mindset pe positivity okay positive side la shuk chim puta negativity gossip tang ani bad things ra negativity toxic den ne ra kan thang bu dian count to positive side la ta ani color self love self care den shuk chim puting yor di katira okay ani kinangi chido okay ta kinala ra sim na la kangi shuk chimbu ra mental mindset pe sim la kyu mege chunga do the betrayed feel chechmi one the si ra kinala de kangi shuk chimbu chik sim la do de gyo chita da currently do de gyo yana kinangi sim la ngire yana physically kirangi ra supol pe na cha shuk chimbu chik chung thejme yun bu ni kinala chung de chi muthi one the si ra okay back pain to da ra headache to da chi yun bu ni na sa de chung de do ra de si ri yana kinangi ra physical health kana ngire yana mentally kinara thoughts lots of thoughts ra negativity best ba kyu mege che kangi shukji uchik thegyo dine man kirangi da karili dula na next 10 days ne energy karili do healing ra kangi de complete che kangi de ma tyu tu ya ani kiranga to ki healed che ra kirangi healing energy shukchi buli do ke next day is healing energy shuk chimbuli do and dijani kirangi the lots of thinking overthinking to the samlo time de mangbo khorgiyo ta confusion to the khariyo ne kirangi ra confusion to the thak chu ma do kejeng ni che thak chu ma thuni dia to the ta di kecha dia relationship chole in siri na kirangi career chole in siri kari bane ta kirang la ra next day is ne gali kirangi chola clarity mindset mind la this clarity li do okay clarity mind la pe clarity shuk chimbuli dura kirangi che dura clarity le la kirangi de sing ma kang tu shiri ngala peaceful ngala de tu ya ro da peaceful music ne ro da meditation che ro da ta yang kare ta so yoga to chi gyo ne so self time so yam de se this time ro da de che wa ina kirala peace ra kirangi clarity de shuk chimbuli attract chi do ke clarity energy de shuk chimbuli do la shwera kirangi che do kirala ra ni financial ya pusu da de chola yang kirangi chik samlo idea thoughts ra sawa to den di jung sere kirala ko kap sawa and ra new opportunities den ra financial leka career chola new opportunities den di sere ra kirangi chik passion so passion follow chera so yidanga tanda badonga den chik che do ba yine tanda badonge and che me go chu me
고추 라 돼 된디라 아니 기나기다 고축 샤치메 온데게 에너지 리기다 고축이야 된디라 고축에 두슬리 수 레치미 소소 이치도 당아 고축 샨딕사리스라 온데 셈나 시디 온데 리기도 아니 오케이 기나조 가지직냐 트래블라 사자 유니 타링 보들 트래블 텐디 인시로 오케이 기나조야 소소 바마 빈지나 미니마 타링 보트야 소소 레가당 커리어 당 relationship 당 텐디 기돈달라 소소 이직 닝요나 텐디 타링 보트야 텐디 둥이도라 에너지 텐디 리기도 기라줄라 오케이 양딜라 yana tharing buni kiran chola su love life like na singari bana tharing buni de kiran ge chola su energy de chili do ke energy being chimo beautiful very handsome la native beautiful la native being chimo energy apo ge positivity mira kiran chola su de energy li do la native do yana kiran ge energy de tharing buni de part to ya de ra kiran ge lega ta de kaji chi chi do ya dira kiran zo de chana tigre spiritual path kana shuk symbol level up chia okay on de easy real share kiran on the spiritual path kana shuk chembo stepling yo atende tungidura and dijini kiragi chido karili dula animal spirit cross spirit co-create with spirit okay that the onni kiragi khaji spiritual path kana dungi dizo ichidure da co-create with spirit okay kiragi da spiritual kana to di kiragi da kalaure soso ide bache sa lamdu nangi soso la chigyora dok nangi lamdu nangi on dinyam do kiragi full lega che like me on the number 17 very important ingire and number 8 number 17 number 26 tinzo kiranzo ichido important scene sigire okay significant and in sigire number the date tegera date tegeching birthday to da tinde kare imba ni important scene sigire okay and co-create with the spirit okay kirange da spiritual path kan shuk chimbo to de ni kirange spiritual ta kirange da soso namgin chigyora da 대바치 소소를 남도낭이 온딩염도 아니 쑥 심볼레가치 아니 기랑이 레벨 업 제도를 레벨 이야가 된토를 디부야가 된토를 레디 가이던스 리드 오케이 오케이 기랑이 지도 리딩 다음시 기랑로 메시지 데 베닝 치모신 링크 오신 링 요비레와 유라 슈엔 기랑이 년도 디스바가 오중소 아니 남균신 기랑이 년도 들라가다 채널 subscribe라 아니 뉴도지 용 Tashitele lulo da so ne kina ki chido extend this energy kan do shiti do on the color reading ila share ani kina ki tambo current energy tungi indi chene kina ki kare expect chido kare changes li do on the color okay ni kina ki da moon card li do da indi da ti chi kina ki mood low Tora this chick sympathies kill make your to the this confusion to the this chick color betray to the sadness to the loneliness to the yana kana ki color confusion depression the cream by this chick energy load of feel chi dura the current energy on the do shitting to kana chi this confusion to do ani confusion in ma tungi do okay kana next 10 days energy like kana the kill make your kharida kari yo ai ne dige samani ma tun to ya ni pe kill dara normal kana ki the normal mindset kana li to ra on the do tingidu kina gira on the tak chuni ma doing to ya the confusion kariyo and the ma tak chuni ma doing to ya on the tingidu kina next in this energy ra dijin kina gi chedo karili gi okay kina gi chedo passion slash kina gi so passion your life la pis chik che to ba yo so nga di to ba yo la me passion cho on the follow che and tingidu ra or the passion the gonna follow shuk chimbo che den tingi do ani kina gi da chik da relationship na la ba na this nyok sing do da chik madi wa do da chik thugya do da chik chung thi gi do vera tige changmani man kira la ra khari li do la na solution okay solution li do financial gain che do da lega ta te la madi ya do da physical health kind of problem to da khari do ji kina la chik chin chi madi wa do chik chung ya khari da ji dur ra sangma la ra kina gi next end is ki khari do la na solution ra tige changma kina la solution ya ra kina la tini ma problem din ma doing to a solution di kina sala ligi do na share and kina gi do realize solution kan dis gi do na kina gi realize chi do okay kari to la kina problem to relationship chola do kaji chola financial kaji career kaji physical health kala ra physical mental health kala problem tende kari yo ine to on the problem din ma to yana kaji do kina gira yana kina meditation chi do yana control ra menam shuk chim but tab kina realize
소소소 랑시 소소소 소지 람든 체마고 소소 하고에 저가냐 건조기 딱 가질라나 소소 건조기 람독낭소 람든낭소 레라라 그저 소소 프로텍터 소소 숭마 소소 라마이담 기 람든낭소 당아 리멜람 탑니 니 디링 사인 쇼피들랑 디상마 하고 송알 람든낭소 건조기 레라 타원데리도라 kena onde chini realize chi okay kena gi problem di solution kharidu kena gi onde chini realize chi do okay realization shuk chimbo tungidu kaji chi gi cheduni di spiritual path la shani di kena zo spiritual chola okay di tende reshala realization shuk chimbo le chimi Negi life gi purpose kuranga spiritual path kala shuk chimbo tue gi rang reshala et within the easy okay realize shuk chimbo chi onde tungidura nge passion koran tire sha nge life ki purpose koran tire sha nge life ki purpose kar ri du lani chik samlo ta ndo on dire sha la du tende easy okay ani passions koran cholo passions ki energy passion symbolic du sukum like sukum patience is strong strong ani peaceful mental peace sim kyu shaya ra simpa kyu ngone handle che situation kina du la kharida kharile wa ne simpa pe lulu kyu shidi ngone sama handle che only energy lead okay kina gi de chi dan de relationship ta ya na chik chena wonde le de chi thup de gyo to ne to health kana this ka yi gyo ta tinde tingi da di khari to chi ka yi gyo na mental pe peacefully ra gracefully sama handle chia problem sama pe handle ra pe positively handle chia on the energy legi okay ani di jene kina gi chidu de kina zo ra discussion to chi yo skill yarge tangi yo ayana discuss ra tende shuk chimbu tungi do okay ani di jene kina gi chidu animal spirit ki guidance kari ti dura Okay, and life speeding up. Ta kina gi chidu kare energy lead landra life speeding up. Ta kyu tusu gyopu thuri le jo kina gi life la tusu gyopu thuri ta kina gi ha chikana ore tusu gyopu khadu thuri nganzo. Ra lega pe yakpo to yana soso seba pe kyu cha yana tusu pe kyu tangdu nganzo tusu khandi to hayan ko mas tusu gyopu tus le do on the energy le do okay next thing is kina gi da patu chik mati wa to khari chung yo ne on the samani ma to realize to che chik 틱쟁이 제드 치든 두츠 격부터 소소 두즈 간데 격부터 하얀 거마스 니마주 간데 소 하얀 거마스 타와디 간데 소 하얀 거마스 달로 소 사실라이스미 온데게 에너지 오케이 온데게 키나라 가이던스 온데 리도 라이브 스피딩 업 키나기 라이브 격부터 다스타 격부터 다스라 온데게 가이던스 리도 오케이 엔 키나기 치도 메시지 라네티도 리딩 담시 엔 키나라 가 메시지 되게 담 뱅잉지 머신 라이브 페레와 유 엔 키나라 레소네트 체 페레와 유라 쉐이 안 남기신 키나기 겐돈데 라카닥 아니 subscribe nang mewa na subscribe ani ngidu che yung just later lo to so ne kira gi chidu next end is kan energy kan do chi du kan do chi expectation na ti du ra kare changes to lead do kira gi chidu energy la changes kare lead on the kola ganzo reading chi ra di ndi dambu kira gi current energy okay mutual understandings the respect and understanding the parts of some shishu chimbole chi ra kira gi relationship na la mix gi relationship na la shana ti ri yana kira gi next di an kira gi career to dan de la ra kira gi understanding level tombo rape understanding ra samshi tombo dula sha midi samshi ya por la me kerang samshi pe tombo samshi pe ya possible pe samshi shukchimbu che dunge kerang relationship ta de chola ra pe samshi shukchimbu che dunge on de energy tombo do ke na gaji samshi shukchimbu do upcoming energy kare le do kiran chola yang midi zo gi negativity do da ani kangpa thya do da competition do da kirala conflict do da nyokta do nyoksing do de khile try chi do ke try de energy de le do yene khana gi samshi yakpu do kirang gi communicate chine peacefully sang ma handle chech me mondi chungu do kirala ra me yan te kirang gi energy be positive thona ya khaji kangpa thya chi ge do da de ya khela mi negative din so negative indi 파죠 positive 직 통화에는 positive 디 컨조 고마토 아니 negative 수에 찌게다 라 그라라 직 pull down 체 찌게 치메 혼데데 돌리 시렌디 인디 그나 기간에 handle 치둘라나 peacefully 시데 samshingene handle 체지메 닝체 라시메 컨소타 덴디 situation 도 디샤라 치메 온데데 데 그나 samlo 데 그나 기베 samlo samshi 슈침부치 베 에너지 positive 칼리 유디 심바기 handle 치마도 치메 그나 기 온데데 아니 그나 온데데 에너지 리기도 next energy star seed kiranzo star tende seed okay kiranzo tsenguma ni gona le sambo de san le yo tende seed okay be positive energy dongdu kiranzo chira ani kiranzo
ta yang name fame tang tende thola lega chinge de ra kina so da social media do influencer to da ni vlogging to da de kare kare ta name fame tende chi do lega chinge de ba na kina zola positive result to okay next end is positive result thong du ani kina ge hard works tira kare che wa na won de positive result thong du okay lega pe kale kap tila pe ti bu sam bu ra an kina ge yana good opportunities pe mambole kiran chola dinde in siri time movement time is running so fast for you ra time to so gyoputwe ani kina gi kajina na lega la pe busy chara ni to so be gyoputwe ya na relationship tan de ta pa so je function do je pa je su je du so gyoputwe sha chi me o de ra time pe gyoputwe yo de de do ani kina gi lega kale shuk chimbu ke gyo na de la tibu yang positive result yang kina zo shugo indi da chikkari do result indi do the approval tende ki chidu kudini de zola yang positive result le chance to okay positive shuk chimbu tungi do ani kina zola ra life la balance in kina ki kawala kale kya to ne on la dibu tin tu do okay ta mi din zo ita kina ti ta yung mari la to ta me samlo ma tu ya to da nge idea tin chi kina ge de share che na a da di yung ya khapu mare da ding sang tu zo la ente tu la yo ne kina ge on ti to la le ga chi sha ani dibu tin sha ji me am pa ju mi de yung ya khapu la nge sang sa do on de tu ngi dura energy en di je ne kina gi chi do ga li du la na anche la lui tenera ani kena anche reflect che live la da karim bai na tangi kare kare no tuchi du kare kare apu chi du nge live la kha ga la action link du kha ga la ta this chick boundaries su go don do ya da changma kena anche das kala ore changma lui tene relax chinira an kena anche changma ti chi gyo tak chu gyo ra kane kane du kane kane di du kane kane chi tak chu ma ta chi chu la ora ship chu chi gyo ra kena anche live la reflect you are reflecting your life, reflecting your relationship, reflecting your sorry da kari health kari bane ra kirangi da career chola bane on de tis chigra tis chigda kare kare ti du kare kare ti min du le tenen tanda ba ma de kwa di chungwa na kare chini ma de wa chung sha ta tis chig che chu che ship chu che me on de ti chene kirangi che the blessings kare li du na kiran la da empress cut self love positivity respect ra on de energy li do blessings yang ra kiran zo la tiran tu yang chik pu do da de du ba ching ti zo chi do yang ra kiran zo la ti du kare fertility ra kiranzo the pug korea ki chances tendela netire kiranzo pe mindset pe positivity kana shukchimbo tia negativity sangma yamda yameda chidan kinala conflict ho da de mi competition ho da de time de khile try chi da ne kina gira mindset tende positive kana shagadura effect kona tema chue cha shimba ye kamba thin thin lakpa thin thin la cha nga te me nga ngara pe positive mindset kana de pe positive aura ra pe positive vibes kan tigi la chime meeting zo ne kale kale ta positive vibe di feel chi tu da wonde ni do ra kina ge wonde ni do shi tu positive energy shuk chimbo tu ngi kina ga chira kina la positive energy shuk chimbo chung ge tu ngi do ken di li dura kat ani badger spirit be fearless and bold okay kina la be fearless and bold le du dara kina ge kari che wato wa ni shego mar tsero mar che shu la shi me this action de zo len shu la to da wonde ra kina ge be fearless ti kari la ge la kina ge kari chola kali ge career chola mix name fame ta de social media da de ga la kali ge yo ai ni this chick ra fearless and bold che this positive this chick confident ka che la shi me wonde de tungi do kina ge chita ni kari che wato ai ni kari decision and this chick confident ka la bold che ra this confident level tumbo sha so la ta meeting le ringi le shida sam ma ta chi me so step len she chon de ke shidra kina ge chidra okay ni kina ge chidu reading da amsre ni kina lo ga message de benging chi mo chi ni ra yo pere wa yo ni kina la resonate che pere wa yo na shwera kina ge nam gi shin yen de la katak ani channel subscribe na me ba na subscribe ani kina la kar shur shimba okay ni de che yung antashitele chalo ta so ni kina gi chidu next end is energy kan de do chi du kare changes to kare li do kare chik dura detailed la ne da energy kan de do chi li du kiran chola ra so kan de precaution to kare kare link to kare kare changes transformation to dan kare dura on the color reading in the tambo current energy kina gira pe positive ra pe kang to the mindset peace chi de kan la sha try on the ra chi de kan la subo ne pe relax chi ase ba ne pe ki o sha ya kang tup kira relax ki timing do tong dura kira ngi da current energy dira kang tup ki pe relax chi yoru shubo ba shuk chimbo ke gi me odo ra ti chi relax
relaxing on the energy dura current energy ta de kanagi holidays to the day in zero okay ani upcoming energy like la chida ne kanagi pay action the shukchimbo lingyo to tingi mi dura kale slowly ra kale step by step ra planning chigi action lingyo the subscription action lingyo khari chol action ne kanagi ana relationship chol in siri ana career chol in siri khari chol action lingyo ane subscription action lingyo on the do tingi dura okay and kanagi tashimba expect share dura okay and kanagi live la decision do chilingi dura ani next end is like kanagi kari decision lane by ne kanagi peacefully decision ne the currently kana be peaceful day peacefully decision lane slowly action lane do in kanagi kari to chi step lane by ne on the success thongido okay success kanagi name fame money love to lawa in re kanagi ra kari chi application do tang ta chi kira shugu do la kudia do the kari by ne kanagi ra pay positive result thongido kananga chera kanagi anda chi ra luxury item de ngwe nang saja kamba mota ta bamba ta na kanagi kalore chi item tv to da kari do chi ngyo go samba ine kanagi da on the day chi purchase chera luxury item to purchase chega energy shukchimbo next end is okay on the day do she thongidu yana kanagi tharing bu travel che de in see okay saja sozo desane tharing bu travel che ne tharing bu tre de in see de thongidura city shimba and la triara lungba shimba country shimba de la tre de energy in see okay kantra karite uchewa ne be victory be positive result thongido okay hani kina idea sawa chili yo ra idea den sawa chikte kina ge passion ra so ge passion di nia de insire ne kina ge passion sawa chingi tanga tiche na nga be kyudu tingsanga tiche tu padu tiche la nga be interest tu nya chi interest di resha la to da so lo one in idea ko kap sawa ra khaji chi chi do ko kap sawa kina la opportunity ra sawa den ingire yana relationship sawa ko choya yana kina gi career kan la lega sawa business sawa den sawa chi energy shukchimbo kina cholo chu yungi do okay ani kina gi future planning odi gala ra sawa di gala future planning kina gi be seriously ani future planning pe apoti ga chira future la tanda di sawa di opportunity di nge lemba ina future comes to future la kare positive to future la kare apodu future la ngala kare pingi du la chime on the future la shukchimbo kina gi tagi yo ra on the thongidu ani kina gi future la celebration ya thongidu ken kina gi ani di opportunity di kina gile future ni zo tsi yakpo kyawa na chima di kina la success to okay successful chaya ani successful chani and celebrate chia na pe yakpo jungso pe yakpo cha so celebrate chia yana kina gi relationship sawa chi ko to the future yakpo do on ngam changsa ge celebrate chia de ngire career chola imba na career chola on the future planning che ni on di galan kira gi the future la successful chaya me career pe yakpo cha ni career di kalaure yakpo pe cha wa na celebrate chia pe yakpo cha so lan so celebrate ra on the thongidu ani di chen kirangi live la pay balance ra live la pay balance legi to next end is na kirangi health career relationship ra mental health physical health sangmal pay balance yakpo thongidu ra andi kalan kira intuition power den special chimbo tende chagyo chance dura ani kirangi keja shita shigi mewa che gracefully ra dia tende thongidu ra siji nyam senyam leira on the do thongidu ani kirangi knowledge sawa ende observe mambo shi on the thongidu ra kirangi the namgi kina mambo shigyo ana that the next energy kandi dulana sheta shi me nga nyingi yan shimba ne knowledge lingi la shime on the day energy thongido okay knowledge sawa gain je so na on the do thongido ani kina la animal spirit ki guidance kar li dura yeah bobcat spirit life is a mystery madita reading na checklist life is a mystery that the animal spirit ki mangshu guidance ta kina la idira life is a mystery lead okay life like the mystery race the indira kina gi kaleto kyana tibutungire samsam ya chungmari somebody wa chungto ya do da chik mystery ra life te pe mystery re la yodi chukchimbo number 8 kina gi pe struggle and success kina gi kale chukchimbo kyana tibu pe aputu into ya on the day tungi dura number 8 17 number 26 dinzo kina gi chino importance in kire chik chena kina gi bodo kare date of birth
birth of blood to the birth in series kira significant number in series okay number 8 yana kira number 8 and the tongu gira live is mystery okay mystery is mystery chitan kira de energy ra intuition de shuk chumbuta soso dang bung ni ko 직 차로 시기 당 bung ni feel do chewa na de zo mystery ra ya kan sa go ri le chme ngi ni nga kan sa go ri de 직 당 중거리 있음 딱 중 슬라이즈 미 이닝 nga kan sa go ri yo mystery ra de so mo de ni ra intuition power is to but only life is a mystery like the lead can the in some deba yung mari some day so to do that the yung see okay that the can expectation that he realize ra okay ni kana chi do na am si kana lo message de ben ing chi mo shin ra yu bi wa yu la shue kana la resonate chi bi wa yu ani kana gi nam gi shin yen dong de la kata ani channel la subscribe nang me ba na da ba subscribe chi ro chi la shue ni kana gi yen dong si ba ka chung song yu de chi yong just the kilo to so ni kina gi chido next end is kandi do shiti dura energy kandi lead to what changes are coming for you and what can you expect and take precautions as well ra kari changes and transformation do the kare to samara jungi in the tambo kina gi current energy the lovers card okay ne kina gi current energy la ra kina gi pe love life pe positive thong do okay love life hang sai positive thong do mutual understanding respect honesty ra pe positivity in love life okay love life like be loving caring ra any luxury takhalu dusukiya ra luxury time spent share time with each other ra kinangi love life relationship be positive thong okay andi jen kinangi chido okay upcoming energy la kari li dula na discussion din dura okay discussion din do the skill so skill show chegi din ko ka yang ra si ra kina chido din li do so skill yar ge ta skill di ra shin bal show chia ra kina gi katta da to khari chang yu chik show chia presentation chia ra din in si okay kina gi mission bottom la so skill show off chia la na ti okay one din in si 아니 오늘 이제 financial gain 축침부 견하나 중에 되는 인시 이렇게 upcoming energy 또 등기도 아니 기라기라 참sam면 삼로티스 지금 마트에로 다 되는 심발라 데디티스 에너지 데디 중시 이렇게 삼로티스 마트에 기나기 삼로티스 카가 심바이 삼로 마트에다 미 참을 소소 삼로 요리 마트에들이 용기라디 인도다 기나기 데디 용기를 인디인도 기나기 핸들 컨디스 쳐라나 룽갈 핸들 치야마에 바제티스 시댕아라 peacefully 계자 시 communication handle 제가지는 agree with the disagree le chiya nga zo sorry on den do chi da nga zo mi sama so samlo kha yu de ni thuya kha po chi ra samsam samlo thuya do da den ini da on de lung sama go che ra shi de ngen handle che on de ke shi do ke energy on de li du kena gi chola oni okay ni kena gi overthinking je overthinking mixing pass ki kola negative shukchimbu samlo ke chi me samlo pe shukchimbu ke guilt to da ra sadness to da ani kena gi on de khari to chi chungyo wa ine ta kena gi kale da on de ma shide gang la ra simba shide gang la ani moving on from the past then in see kena gi past la de madi wa to tamiro chungyo ki umegyo chaedo overthinking guilt to da khari chungyo ana kale kena gi move on chiege da completion kena gi da on then is feel che de adine do so da kale kena andine ma move on che on then energy li do okay move on che go and positive side then ra positive side la shuchim buta adine samlo yung ne kena this kan yiti do future planning ra future gi planning shuchim bu chi do okay kena gi move on di kan chagar la na future gi planning shuchim bu je wa na past ki da negativity din zo kale na ka release che to ya me release che to ya on din do ra past like you me and khari chungwe ne samade kale release che to ya ka jin na future gi planning shukchim bo che ra kina gi maung pala nga ya project ta tele chigi nge action tele lingi maung pa ichi do na samlo maung tang planning maung sue chi me on de che past ti ne kale move on che to ya kina che ba past ki din ala guilt na shukchim bo chu yo on de ne chi tu ngi dura din ma tu yo ani kina gi self love ti che positivity ta ra life la pe positively ta chi me life pe positive to nge mi se pe positive to ngarang in self love so le ne wa shukchim bo je so la ne ra ta na ba do so la ta chi guilt to je so la chik tsir thi yo chik so mind la so la kap ke to tang thi yo anti chi yo ai na tani song kena ge energy kan li dula na ta so la ra praise che so la ra ta kala
ta tiri nudu ta chik pas ki gil tol madiwa kari chungwa ni chungtsare ta present la focus che do na ra ani future la positive mindset so era kan tu simba kyu sha shi de kan la kyu kan la positive life na la positive kare do grateful feel che ra on de ke sama energy lead okay and this is what's more okay and saving financial kira financial pe apo saving che do yede le dung de nam gyu pe che do tor de chik to song shuk chim butang di yuan da saving kan shuk chim bu na chi yo saving ra financial gain ra ya shuk chim bu ra and saving ya pe apo che do ya ra on de le dung de yan kira financial over saving che pe number chi yo ai na kira next 10 days energy kan do le de this is spending some money for your happiness na kira kyu gi chi do ra and to song ti stang ya de la so so kyu chung ai chi do to song ti stang ya keep tang ya gi chi do to song ti stang ya picnic to dang chigyola da so so ichi do shopping to che do dan travel to trip to le ante le insira teni gi ngalan to son tis tang ya okay on de tungi do ni kina gi relationship chola emotionally best satisfaction do okay hang sai satisfaction to pay you to relationship chola da current energy lai pay positive the upcoming energy lai relationship chola pay positive to ni kina gi planning to future planning to kari sugyo ne ti chi ra so pre planning ta chi ne ti chi so tam la sha go ya on de ke shi dura planning tene tene yela sama shi ma go che shi balara madum ne sama shi shanan duki mare la shi me on de do chi ke shi dura kna chi dura ani guidance ka release do ne spirit ki guidance ka yeah time is speeding up ti tagaran tingwe le sra dagana life is speeding up okay kna gi du so yo ko to race ra kajin du so yo to re kajin la na be emotionally be ki chi fulfill chira ani future planning chain positive mindset ka shan so life is busy to sha du kan chiri du so ya po kyu to du so kan to hang como tu so yo po so la me on de energy ran le yortara te ta krangi tu so yo po to rin re la me december kan de so hang como so yo po so sha yo kyu ching so la me on de ra the energy on de kalore guidance on de lead animal spirit kira okay ni krangi chi reading da am si kina lo message de benging chi mo chi ne link yo chi ne link yo pere wa yo an kina la resonate chi pere wa yo na shei kina gi chi reading dira ani krangi ngin don dis ba ka o chung so ani krangi ngin don de la katak ani nam gi shin channel subscribe na me bai na ni channel la subscribe na share ani ngi de che yang just le palo to so ni krangi chi ngin dong the next 10 dis kare kare chung du krangi energy kare kare na kare kare attract chi du kran chola ra kran kare kare chung du kare changes le do ni color reading ila share ani tamu krangi current energy tungira okay current energy krangi live la pe balancing gang to pe positive kala te this meditation che this lama la church chuba pia ra chuba pia ani shini kore tende insi ro ke ta kang to this spiritual this ritual to shukchimu follow che den insi re current energy on the day to shtungi dra kina gi kang to the positive balancing life kina gi health career relationship la net mental physical health kang to kyu shayara so on the try shukchimu chi gyo pe positive kang la kang to ti ay on the energy thong dura ani kina la upcoming energy la kari dula na kina gi take decision kina gi chi kina so decision len to gya ani kina this authority powerful kang tia ani ke cha in pe point to point ke cha share on the tungi dura kina gi da this is strong energy tungi don kina gi da yang conceive to ching to go ane so la baby tende chungya tende tungi do yang kaji chi che do yang divorce ke energy e dura kina zo yang divorcing to divorce to che to ba yong de zo che do yang divorce ke energy lead okay cha to yani so authority ra so power gan shukchim budi da ba do yang so partner ka all shukchim budi go and so freedom to feel che me so on the easy re and kaji chi che do yang ma bu chi che do ingi mare okay 망제 지기치도 연결하는 authority to powerful to ra ni strong to be confident to feel chido ke kinan zo energy on the chili to kinan zo chola chura ani sim kan to shide shaira sim ki usha super relax sim like you on the next 10 days ke energy mangche chila on the na li dura tis kan to relax che ki usha sim on the li to kinan le dana li dura relax che ra on the energy okay new beginning journey saw chi go zu to kinan zo chidura journey saw di kare bai career chola ra lega sawan de che mi sire lungba shimba de la train sire yana kina relationship sawa chi ko zu en sire trip travel de ni sire okay on de ne energy lead kina chola chuna ani kina na ka lead lan okay and samlo this mathiwa tulo mathiwa de de mangpo yungudura kina gi mangche samlo la this chi di to the samlo mangpo korea to the samlo yungone chi
samlo mangbo khor de ru da ani samlo khina ge lo di shabay ma thu wa de jung se re di communication ka nga de sik sab che go ne li dura communicate chi di si kang tu gi sab ra point to point tak ta she thu ya yang pha jola ne da de ma chung ya ra 원데리 뉴긴데 맞중이야 한계제 강도도 섭섭시야 원데리 니 포인트 삼로 담 맞중아 용식이네 계제 시리 conflict 맞차야라 agree to disagree 라이드라리 라 근데 치마치와지 아당에 삼로드랑 상만 연구요란 디치 가보자도라 라 상만 예아치디 라이트 큐롱 릴라데나 가보체라니 큐 삼로드니 키신이 삼로드니 키제 디링아니 삼로케나 카카가도 딘데다 삼로 미니라 삼로니 요디 삼로 만다와 용시리기요 마레 agree to disagree 레치메 온디 키라기 치리 야포통도 게 온데 레도 키르나 야포도 아니 뉴 저니 디 키라기 카리둘라나 페 kalawre kyurang on di journey di chikozo waina kirang che be successful life thongdo okay successful result positive result successful ra kirang ge ni dominant kirang this you feel powerful to feel che okay nge journey sa chikozo ida di pyak puthu do pyak pachag do la ne on de journey sa di relationship chola in sire khaji chi do career line by ne kirang be powerful feel chi do okay yak be successful do chana ni so be powerful feel chi ra on do relationship la da relationship in by na kirang ge chik journey kirang di chikra relationship na la kirang di powerful shukcheche ni kirang da yang wangurche dominant che on de shi yo marna ti kirang powerful shukcheche kirang influence shukche relationship na nge la ge de ya ni ngire la to chime so partner de nge ngani ne nge la ge de ya ni ngire la to on de ra on de ro chi thong do ke ani kirang financial okay financial gain shukchim buchi yo tingi do ni saving yak buchi yo tingi do yang kirang zo over saving chingi de zo ni spent that is so ichi do ne me to son this tangi wa de tingi do keep ki chi do ra on de tingi do positive do okay really ani financial gain do shukchim bu tingi do kirang zo ichi do ra okay ani kirang ichi animal spirit ki guidance kar ti do ra kirang ichi animal spirit okay that the bat color sawach buffalo spirit okay first time that the spirit ye komporia ta dalo 2026 yang number 10 chagyori 2026 the number numerologically ra number 10 chagyori number 10 the kalori conclude chena number 1 la liyor number 1 the leadership ra leader ki number okay number kiranzo la number 1 the shukchimba energy lead okay yana kirangi di sawa chi kochu ya beginning chi confident ya po feel che di january ni kochu ya ingir okay kanjena on the lorang re okay the number the lo 2026 the sama number 1 chagyore buffalo spirit ra the abundant universe will provide okay dukcha kirang la abundant shukchimbo chungya okay kirang abundant ra kirang la kalawre blessings prosperity financial gain on the pay yapo shukchimbo chungya on the kandila kirang journey sawa de gozu yana travel trip lungba shibal to yana karim bay ne chik sawa chi gozu on the yana business sawa chi gozu lega sawa career sawa on the chi gozu on the be successful chani kirang la abundant universe ki tangi rele cho shimma shi gyno longchu paljur pe yakpu chagire kirang live ra physical mental emotional relationship sama pe yakpu chagire on the universe ki kirang la nangi race ra the number 1 la du sign karre 2026 re da lo chema kirang la success shuk chimbo thongdo okay lo chema ge energy shuk chimbo ligido kirang la ra loji magi number ritira ani numerologically lagi ta loji magi number 1 chagyo re in kana number 10 la di number 1 chagyo re ni di beginning la number 1 yor di card number 1 okay number 1 di kana shukchim butungi du di chima lo di significant to kana gi chido okay kana la pe yakpu chi chungya gi significant shukchim bu ra tingi du okay ni kana chi reading na amsi kana la go message de pinging chi mo chi ni rayo pere wa yo ni kana la reading de resonance shukchim bu chi gi pere wa yo okay ani namgin shin kirang gi ngendo de la kadak channel la subscribe nang me ba na subscribe ra ani ngedu cheyong